Men asker kızmatındamın. Bizge 7,5 ming so'mdan ayına ijara hakkısın mamleket төлöp turat. Egerde biz mamleketlik ipoteka kompaniyasından turak jay alsak, mamleket ayına 7,5 ming so'mdan төлöp beret eken. İnşallah 10-15 yıl içinde men turak jaylуу mamleket bolsa turak jay menen kamsız kılgan bolup kelişimin atkarıp kalat eken ipotekaga turak jay alsam bolobu deydi. Egerde mamleket özü uy kurup öz oşonu төлöp berip atkan bolsa misal üçün anda korkunuş yok anda. Antkeni özünükünü özü kılıp atat деген söz da. Egerde mamleket tıyım berip başka birine uy satıp alsan anda meselen taktaş gerek bolat. Egerde geç kalıp kalsan kütüp takır төлөй албай калсаң, анда үйдү сатып, калган сага берип, калган алып кете турган болсо бул дурус болот. Бирок кеч калып калган үчүн процент төлө деп пения дей турган болсо, жерден арам баштала турган болот да. Ошого мамлекет өзүнүн үйүн өзү берсе, анда зыян жок, Аллаху алам, бис савап.